Oğurjur, indi 12 Mart'ta bizning bu dunyodan ketib borganidan 4 yil bo'lar ekan endi. Endi kibik, endi shulay esga tushib ketadi, esen kibik esga tushib ketadi, esen kibik. Ani. Sızlamasın, tünler boyuna
Dumanlar tiresi ağırttı. Şimdi şu vakıtta dumanlar kuşlar kirgende Halefay varsıda ekmet bolar dedik. Şimdi elbet bolar çünkü Ali benim bağlarımı ilendirip unuklarımı devriyesi var deyip ekler ediyor. Mercedes dileğine var dostlar kadar kapılanlar basına gel et yerleri sen iken gül yansa motor soğuk selemet bulur bu bir insanlar. Ayda eti erilerine isen tuğliken kür iyeleri iken Xudayım onlarga düşmanların nasıl etsin eyde güzeller. Kurumları cennette olsun deyip amin deyip bu eyvallah şulay beyim. Düşüp kolda durmuş armasına Yaktı hatireler Varlar mı kaçmadı Meşakkatli günler arasında Bir minutla varıp unut İzge düşür biz mengüge tuge deyip cevap verirken fanilikte iserlengen kungen Ey şanabaz vahşi bilmez durmuş diyen vatan duyada bir minutta vatan Uzebeni noklam dünyada Ben unutkan salaydı Durmuştum sındarın kırılan belde Oklar olarına beklemez Gidip varsam ruhi yarılığına Beni o kadındaktın oğları İzge düşürümüz mengüge tuge Binler değil cevap verirken Fanilikte iserlengen kuvvet Durmuş
yaşayın yaşayın. Vakit bitmiş var, bitmiş uzavakın. Kişi bulup kalıp, kaldır edin. Kırmıştan kent alıp yaşayın, yarayın. Oğlum değil, biz xotin kızlardan da eşek zat yok değil. Bütün soğuşlar, ildeki bütün perivarotlar, bütün evirler şu xotin kızlar arasında değil. Şuna göre 8 Mart, o big zor bayram. Şimdi bilesizmi, şın köngülü bizden, şimdi bir neçikte eşek zat deyip sanamım, çünkü siz bulğanға, özünüzдің derecеңізді міне шыннан аңлағыз дейді. Бик сүйінеміз. Спасибо, что вы есть. Бәхетте, шатлықта, міне семьялар құрып, туғандарыңыз білән бірге матур етіп, яшәргә Құдай сезгә насип етсін ярыйма. Міне әлі генә өтіп кеткен 8 Март халыға рахатын қызлар көне біләсізді. Міне біләсізді, қызларымызды құтлыйға әлдік ашма. Қызларымызды құтлыйға әлдік айтамыз, çünkü benim işim evilerde, opalarda, barsı da öyle bik motor, güzel kızlarımız. Şuna göre, ben işe öyle salayım da, ne şu zalda oturuşu barlık yigitler, diye gel yarı mı? Hazır mısınız? Вообще yigitler var mı zalda ya? Evet, şap. 1, 2, 3! Sen işledin o? Aytek sana var. 1, 2, 3! Bundan başlıyorlar tiginde tamamlanan nerse gelir. Hadi kız birge, sinkronu. 1, 2, 3! Bunda yigitlerde yok. Sorursam sen yigit bilen kekin o? Bayram bilen. Hadi. 1, 2, 3! Mene şu an dirip, bir pul silkigende barımızda tücürler bütün yigitler isiminden bütün zaldaki evilerine obayarak kızlarımızdan başlayıp uçurdu. Bir alkışlamalar üzerinde. Rekat. Benim nasıl? Kızlar
Ilnazlar degенше Ринат кыбырсый башлады. Шуңа күрә чыкмыйча булдыра алмадык. Егетләр, Илназ, бүген инде кызлар турында күп сөйлисез. Бу кызлар турында яза, бу кызлар турында җырлый дигәндәй, сез өйрәнегез инде, пожалуйста. Сезгә генә рәхәт күреп яшәргә дигәнмен. Менә өйрәнгәч, мин чын мәгънәсендә бәхетнең нәрсә икәнен аңладым. Тик соң өйдә инде дип әйтте ди. Нәрсә әйтәсең килә? Bir күні радиоға бардым да, дирижерлар сөйләп, ни өчен өйләнмисең син диләр. Мен әйтәм, чөнки өйләнгән иптәш егетләрем өйләнмәскә кушалар. Бу анекдотны башка сөйләмә. Шулай, без бит инде менә Гафур әфәнде безгә кичкәргә бүлмә бирде, шунда студия сабына шайтырып утырабыз без. Кичләрен Ринат килә дә, сөйләшеп утырабыз, абзый, өйләнергә кирәктер инде, өйләнергә кирәк утырабыз. Ринат әйтәм, башта инде уйлар килә башлады, шигәлеп әйтәм. Булмый бу. Юк, шунда да менә концерт әйбәт бар, әйме. Концерт татарча укып әйткәндә мощный бара. Хәтта татарча аңламаган турысы итә дә, әнә в шоке, чәчләре үрә торган. Ну, Илназ кыйнап йыла башлаган. Илназ, шун мәгънәсендә менә күренеп тора, елдан-ел концертның дәрәҗәсендә үсә, үзенең дәрәҗәсендә үсә. Һәм синең дә шун мәгънәсендә теге чит ил эстрада артистлары белән бер рәттә була башлаган. Менә карап торам, костюм английский, духием французский, үзең генә ашинский. Юк, шун мәгънәсендә концерт әйбәт, ләкин син бик андый теге иностранецка әйләнеп бетмәйди, карап торам, ул әйтә теге әйтәм нәрсәгә 2 нас, 2 нас дип язылган, Илназ дип язылган икән инглизчә. Син татарча язып мөмкин булса. Илназ, без монда чыгуыбызның сәбәбе, үзең дә әйттең бит инде, үзең дә шу шатлык белән ортаклаштың, фатирлы булдың дидең, хәзер инде 20 ел крепостное право кайтардылар миңа дидең, име? Шуңа күрә элек Илназның бер мактанышы бар иде. Инстаграмында движимость бар иде, име? Гелик турында әйтәм. Хәзер ниһаять недвижимость була башлады. Шуңа күрә хәзер инде күрә башлаган синең Инстаграмда шушы недвижимостьны, юк, бер караганда теге Илназ өчен әллә ни аерма юк, ул шул геликтә яши иде инде. Ул бары тик, ничек җайлы гына әйтергә, бер бүлмәле фатирны 2 бүлмәлегә алыштырып куйды. Бер урында тора торган. Шуңа күрә без сиңа әзерләнеп килдек. Без үзебездә теге фатирда ремонтның нәрсә икән беләбез, нәрсәләр кирәк булырга мөмкинлеген беләбез. Шуңа күрә сиңа иң кирәкле фатирга әсбапларны алып килдек. Иң беренче чиратта син бит инде фатирның теге иң төп дизайнеры да, бригадиры да, иң төп төзүчесе дә син. Шуңа күрә сиңа Илназ иң беренче чиратта үзеңне саклар өчен шушы касканы биреп куясы килә. Хәзер гитара белән тикшермәкче булабыз. Хәзер гитара белән тикшерәбез. Әлбәттә инде төзүче булгачтын, төзүче каска белән генә йөри алмый. Төзүченең булырга тиешле инструментлары. Юк, бу төзергә түгел, бу синең астында үзбәкләрне эшләтергә. Рәхмәт. Шулай ук шын ир, шын фатир хуҗасы буларак, үзебез беләбез, ватылмый тормый әйбер, кирәк вакытта ремонтларга, менә шушы ачык эшне тотып куйсаң, только кызларга ярамый ул нәрсәме? Шуңа белеп тор. Һәм Ринат әйтә, безнең үзебезгә бирүче кеше булмады, менә без акылрак булышырга әле, Ринатка иң кирәкле әсбапны бирик әле ди. Bütün kişiye күрсәтеп калдырган әйберләрне үзе тапшырып бетерде дә. Миңа иң уятсыз әйберне калдырды. Уятсыз түгел, әйме, хуҗалыкта кирәкле әйбер, без монда килгәндә киңәшләштек. Айваз, мин, Руслан утыра, безнең Фаил утыра, әйме. Илназ тормыш булгач, менә монысының да кирәге чыкканы ярам. Әйбәт. Аннары шигырь язучы кешедән иң яхшы бүләк шигырь дия язайды. Шигырь язып биргән мин сиңа. Моннан 3 ел куйган концертыңа син аны онытмассыңдыр инде. Шуңа күрә укып китәм. Шигырь бәлеш турында түгел. Илназга дип атала. Сүзләрдән юллар тәпәшлим, синең күңел көй суза. Шигырьләрем синең көйдән шунда ук җырга уза. Ничәмә шигырьне озаттың олы юлга, шигырьләрем яшь кыз сыман шуңа да йөрәк сыза. Кайберләрен кулландың да киттеләр кулдан кулга. Кемсең син моннан соң миңа, дус бажай әллә кода. Рәхмәт Илназ Гарипов. Teşekkür Boşalanlar ve yolun dostları Renat Eskeri, Ayvaz Sadık.
Hazırda tamam bir siz saatga so'zlasangiz biza, yozga mikrofon bering direkt. Jigitlar, ikkinchi konsertda, пожалуйста, televizor olib kelarsiz haliyami? Qara eshitmayishga solishlar. Mikrofon yo'q yar. Endi qadar do'stlar, bek zo'r rahmat sizga. Ayda shoqiramizmi endi o'zi? Endi biz hazırlandık. Seyde Bandırım ayda çıkalım. İdi ко мне, дорогая моя. Давай. Айда привет. Привет. Во. Ömrümüzden birisiyle kim olmuşlar birseydi bular. Bu kızımızın sahnaga birinchi topur шығуы. Dürüstünde tarihi vakıga şaşırdınız mı? Haydi. Она пела песню, Лодечка, папай, что угодила, таким не. Ну да, правда, почти. İto atın çaldınız mı? İto. Ne oldu çaldı? Şurada. İto da. Beni bilen Morya'ya varamız mı? Nereye alamız? Anne alamız mı? Anne alamız mı? Anne doğma kaldı yazık şey yapmıştı. Kadar uluslar zinhar kuzlarına tidire koyma üstü kırıp parasın değil mi? Kızım var ne? Da? Sen bugün sadıkka vardın mı? Babalar var mı? İsimleri düşük. İki mu diyorlar? Abi şey etmiler mi? Yok mu? Normal? Çalıyoruz mu? Peki bizdeki? Kadar olsa bu benim iki tuğan apayımın kızı Seyde. Bu jana repetisiya yasadık indi biz. No, harfleri çok olur, onu kadar bilgide. No, yıllar bitemiz indi. Bir, iki, üç! Toylar torundayız. Bak bir konta koymaya mı? Ay babanız, bu kuşağımız bize. Ay babanız, haydi mağdur edeyim, haydi haydi. Sadık kardeşim. Dürlerine belki uğrarlar. Gidiyorlar yok demeye. Bugün bizden duymalar.
А тебе тоже подарили? Сенжан, Расимирен, Урамашын басат, хайыр істеп біле, ой өтесі. Қой, мен сен үйден арып сұраған ем. Yok, bir, hazır bırakın ikimiz de şaka bulamaz. Gülüyorum bak, sida kurelinde, deyde, şöyle kurunalım. Şok benim beni yaşadan. Seyde, boşluk girer İstanbul. Rahmet diyin. Rahmet Vikzor. Спасибо. Спасибо, олимпийский. Oldu mu? Все? Deyimler. Seyde. Жер белән күк тоташкандай булды, дөнья
Güzel oldu. Güzel oldu. Haydi şık haydi. Kardeşlik iyi burada. Ben üzümçe oynayayım bağlarla qonaqqa baralarda bu bitin inşallah jüri tigi. No, men o'ylayman balaning bola-chaqam bor atish degan, deyman. O'ramga qo'y vaqtiga ishonib chiqaradi. Menga mana nechik ishonib chiqaradi endi. Men qog'lasin kelami qog'im, unisi kelami o'yna. Sho'y bor atish deb. Bu endi rohatlanib tigi qonaqqa borganda ha qishqirib kulib tigi o'ynab yurar ekan. Gullar opa aytadi, "Ul bulay bizning tartibli ona olmasa mana buzib bitirdi" deb aytadi. Durustdan da bir so'roqlarni egasiga vaqtda, shodlikda yasharga Xudoy borimizni da nasib etsin. Durustdan da mana bik og'ir azrakina og'irroq zamonlarda eng rohatlanib yig'latdik dostlar. Endi bu konsertni shu vaqtdan olib qo'ygan edik. Boshda 50% qadamiyatlar ishga qolgan, 75 yo'l deb aytdilar. Bulay normallar ishida. Turmuş başlıqlarından əzrəklə bir saat yoruma ayrılıb, mənə şu aytırıb bizdə bilən bolğanımız üçün biz rahmet sizə yarayma. Ama işte biz konsertlarını qoyamız da, bütün yılın akşağı biznes alamız da qoyduq gidəmiz. İndi işlər şöyle alıp kine bulay, şuna göre vaqtda, şadlıqda, eserlikdə, sağlıqda yaşı gəli yarayma. Ay yaratan ben sizni.
Человек благодарны. 25 кадров деп аталушы ребят. Спасибо тебе за съемку. Попозже они увидят бэкстейдж, да? Бекзур Рахман. Бекзур Рахман, сізге бақытты болыңыз, яғни?